kuzungumzia. Nashatse kukubwira ngo Tunataka kukuambia Imana iguciriye inzira. Mungu amekupitisha. Imana iguciriye inzira muri Mungu anaenda kutendea mema kwa jangwa. Imana iguciriye inzira muri ubutayu. Mungu anaenda kukutendea mema kwa jangwa. Ushobora kubura inzira, unaweza kosa kutendewa mema, kandi mu gihe uri mu butayu na tena wakati uko jangwani ukabura inzira, unakosa njia, ukumva urananiwe, unajihisi ni kana kwamba unakata tamaa. Hariho umure rikomeye, lakini tena kuna ufarijisho mkuu, umure rishobora kudufasha, ufarijisho ambao unaweza tusaidia, yo kutubwira ngo duciriwe inzira, ambao unatuambia tumetengenezewa njia, duciriwe inzira, tumetengenezewa njia. Kandi ni igitangaza kinini, na tena ni muujiza mkuu, kuba umuntu ashobora kuba yobura inzira, kuwa mtu anaweza kosa njia wenda au ishakiye, ama mahali ambapo unaitafutia ugasanga naho yarumye, unapata hapo pia ilikauka, kuko ishakiye ku bantu, kwa sababu umeitafutia kwa watu, wenda ugasanga hari kibura, mara kwa mara unapata kuna kitu inakosa, hari ikintu cyatakaye muri wewe, unapata kuna kitu ilipotea ndani yako, ariko hari ijambo ry'ihumure, lakini kuna neno la ufarijisho libashije kutugeraho uyu munsi, ambaye inatufikia neno siku ya leo, ijambo ry'Imana, neno la Mungu twateguye uyu munsi, ambao tumeliandaa siku ya leo, nije kukubwira wewe, ni neno la kukwambia wewe, Imana igucira inzira, ninakwambia Mungu amekutengenezea njia jangwani, Imana igucira inzira mu butayu, Mungu amekuandalia njia jangwani. Hallelujah, amen. Reka adusomere, wacha atusomee hariya mu gitabo cha Isaya, kitabu ni cha Isaya 35 guheraho 35, atanzia hapo. Turagenda gahoro gahoro kugira ngo tufatikanye, tutenda pole pole ili tuweze kusaidiana. Isaya 35 turahera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo inzira y'abacunguwe. Inzira y'abacunguwe. Bibiliya iravuga ubutayu n'umutarwe bizanezerwa. Bibiliya itubwiye amagambo menshi, baravuze ngo mu butayu bw'umutarwe ngo bizishima, ikidaturwa kizishima kirabye uburabyo nk'abaseyereti. Nushaka uze kwicara usome wicaye, ukitaka utakaiti alafu utasoma kama umekaa. Sinzi uko ururimi rwawe waruvuga aho ngaho. Hapa kuna sema nyika na inchi isiyo na maji itafurahi, na inchi tumbalele ya jangwani itakuwa na shangwe na kuchanua maua kama zafarani. Amen. Baravuze ngo ubutayu n'umutarwe bizishima. Inasema nyika itafurahi. Ahantu hari ubutayu, hapa mahali ambapo kuna nyika, ahantu humye, mahali ambapo kumekauka, ahantu humaguritse, mahali ambapo kumekauka kabisa, ibibazo bikomeye, mahali ni kwa shida, ahantu muzago byakugezeho, mahali ni kwa mashida ambazo zimekufikia, kuri wowe kuri mahali ambapo ni pagumu kwako siku ya leo, ahantu hakunaniye kuri uyu munsi, mahali ambapo kumekushinda siku ya leo. Ariko Biblia yavuze ngo lakini Biblia inasema utafurahi. Ngo ahantu hari umutarwe, mahali ambapo kumekauka, hari yahumye, mahali pale ambapo kumekauka, hari ya inyundi toshobora kumena, mahali ambapo nyunda iwezi gonga, hari ya umwungwari toshobora kumena, pale ambapo jangwani hakuwezi kubomoka, na ahantu hakomeye cyane, hapo ni mahali pagumu sana, na ahantu ushitse ibitekerezo byawe ntibifate, ni mahali unafikisha hekima yako na Yesu kushika. Ariko Biblia iravuze ngo, lakini Biblia imetuambia ngo mu butayu bw'umutarwe, imetuambia nyika na inchi isiyo na maji hiyo itafurahi. Kandi hazishima ryari? Na tena itafurahi wakati gani? Hazishima mu gihe wageze mu nzira yawe, itafurahi wakati umefika kwa njia yako, hazishima mu gihe Imana iguciriye, itafurahi wakati Mungu amekutengenezea njia, igihe uzacirirwa inzira, wakati utakuwa umetengenezewa njia, uzabuciriwe inzira mu butayu, wakati utakuwa umetengenezewa njia jangwani, ubutayu warurimo, jangwa uliokuwemo, na wa mutarwe warurimo, na hata tambarare uliokuwa ndani, wakomeye waruri, mahali ambapo ni kugumu, aho hazabanza kwishima, hapo kutafurahi kwa kwanza. Hallelujah, hallelujah. Kabiri, hallelujah, hallelujah. Murongo wa kabiri uravuze ngo buzarabya uburabyo bwinshi buzishimana n'umunezero. Kandi aho hantu ngo hazarabya uburabyo bwinshi, tena mahali hapo itachanuka kama maua, ngo ndetse ngo
hariho n'umunezero. na tena bila shaka itashangilia kwa N'indirimbo. shangwe. Umutima waciriwe inzira, Roho ambayo imetengenezewa njia, umuntu iyo ageze mu nzira ye, mtu akifika kwa njia yake, aho Imana imugejeje mahali hakwiye, ambapo Mungu amemfikisha mahali iyo kuna ageze stahili, ngo umutima uzawishima, ukifika roho ufurahi, kandi umutima ngo ukagubwa na neza, tena roho inajihisi salama, umutima ugatuza, roho inatulia, umutima ukagubwa neza, roho inajihisi salama, umutima ukumva amahoro, roho inajihisi kuko amani, washitse mu nzira yayo, kwa sababu umefika kwa njia kuko yake, watsinze ibigeragezo kwa byose, sababu umeshinda kuko wavuye majaribu mu yote, butayu, kwa sababu umetoka kwa jangwa, ubutayu bukomeye, jangwa ambayo ni kuu, ubutayu bw'ibibazo, jangwa ambayo ni ya shida, ubutayu bukunaniza, jangwa ambayo inakushindisha, ubutayu bw'ubukene, jangwa ambayo ni ya ubutayu umaskini, bw'indwara. jangwa ambayo ni ya Iyo uvuyemo ugonjwa. ngo umutima uzawishima, Ukitoka Amen. hapo roho ufurahi, umutima uzawishima, roho ufurahi ukitoka kandi hapo, umutima na ukanezerwa, tena Amen. roho inafurahia, kumva uguwe neza muri wowe. inajisi kwamba imejisi salama. Haleluya. Haleluya. Dukomeze. Tuendelee. buzahabwa ubwiza bw'i Lebanoni n'igikundiro cy'i Karumeli n'i Sharoni. Haleluya. Amen. Buzahabwa ngo ubwiza bw'i Lebanoni Itapewa utukufu wa Lebanoni ngo n'igikundiro cy'i Sharoni. na fahari ya Karmeli. Haleluya. Amen. Buzahabwa icyo gikundiro, Watapewa utukufu wa bwa Lebanoni butayu wari uhoramo. kwa ile jangwa ambayo ilikuwa inashinda ndani. Igihe kimwe Wakati moja uriya mushunemukazi yule mshinemu ngo yari arimo yigendera, alikuwa anatembea, ahura n'abagaragu ba Salomo, akapatana na wafanyikazi wa Salomo, bashaka kumubwira amakuru meza, wakataka kumwambia habari kuko njema, yari meza kuri bo, kwa sababu ilikuwa njema kwao, yari meza kuri bo, ilikuwa njema kwao, ariko ntiyari meza kuri uwo mukobwa. lakini haikuwa njema kwa huyo binti. Bamubwiraga amakuru yo gushakwa kwa Salomo, Wakamwambia habari ya kuolewa na mfalme Salomo, baramubwira ngo wakamwambia yewe watwemerera, ewe ukitukubalia, hariya hari umugabo, mali pale kuna hari mwanaume, umwami Salomo, kuna mfalme Salomoni, wamwemerera ugashakwa nawe, ukimkubalia kuoleka kwake, hari ibintu byinshi byiza wobona, kuna mambo mengi mema Yego. unaweza pata. ariko ababwira amagambo akomeye, Lakini akamwambia maneno makuu, arababwira ngo uwo nguwo sinomumenya, akamwambia huyo siwezi uwo mtambua, simuzi, huyo hata simjui, uwo sinamushaka, huyo hata simtaki, mfite umukunzi wanje, ninaye mpenzi wangu, kandi ngo ni na mwiza, tena ni mpenzi mzuri, ngo ndi uwiwe, mimi ni wake, ngo nawe ni uwanje, naye pia Amen. ni wangu, ngo ni muremure cyane, yeye ni Amen. mrefu sana, ameze nk'ibiti by'i Lebanoni, anafananisha na Amen. miti ya ngo ni Lebanoni, muremure, afite ubwiza yeye ni bw'umurenge. mrefu, anaye uzuri mkubwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Ababwira amagambo akomeye, Amen. Akawambia maneno makuu, arababwira ngo ni mwiza, akawambia ni mzuri. ni mwiza. Hari ijambo yakoresheje, Kuna neno alitumia, yavuze ngo ni Habaserati. akawambia ni Habasarati. Hari Habaserati Huyo Habasarati ni agati gatoya ni kamti kadogo ngo kaza kera gusa i Yerusalemu, ambayo kanamea tu Yerusalemu, ni agati gato kaza kera i ni Yerusalemu. mti mdogo ambayo unamea Kandi Yerusalemu. hari umwanditsi wanditse, Na tena kuna mwandishi aravuze ngo aliandika, tugomba guhera i Yerusalemu akasema tunapaswa kuanza kugira ngo Yerusalemu ubutumwa bw'Imana bwamamare hose. ili injili ya Mungu iweze Uyu kusambaa mukobwa kote. ngo yari yarazingatiye, Huyu binti alikuwa amezingatia, yari yaramenye Imana ikomeye, alikuwa amejua Mungu mkuu, yari yaramenye Imana itangaje, alikuwa amejua Mungu wa yanga ajabu, kuyibangikanya na Salomo, akakataa kumfananisha na aramubwira Mungu ngo mwingine. umukunzi wanje ni mwiza. Akamwambia mpenzi wangu ni Baramushanye mzuri, bamwereka izahabu n'ibindi, akampeleka akamwonyesha bamwereka dhahabu na amazu mwingine, meza n'ibindi byose, wakamwonyesha nyumba na vitu ariko vingine, arabwira ngo mfite umukunzi lakini wanje, akamwambia ninaye mpenzi, kandi ngo ni mwiza, na tena mpenzi huyo ni ameze mzuri, nk'ako gati kataza karaba, anafananishwa na mti huyo, kadashobora guterwa ahandi. mti huyo hawezi Uwo yari yarageze mu nzira ye, huyo alikuwa amefika kwa njia yari yake, yaraciriwe inzira, alikuwa ametengenezewa njia, yari ahagaze mu nzira yo kwizera, alikuwa amesimama kwa njia ya yari kuamini, ahagaze mu nzira y'agakiza, alikuwa amesimama kwa njia ya wokovu, yari ahagaze mu nzira. alikuwa amesimama kwa Arababwira njia. ngo mwonkura hano Akamwambia mkinitoa hapa mukanjana kwa Salomo, na munipeleke kwa Salomo, bishushanyije n'akagati kera hariya gusa, ikifananishwa na mti huyo ambayo una kaza kera hariya i Yerusalemu gusa, huyo mti unamea Yerusalemu peke yake, ugakuye hariya ukagatera mu kindi kibaya, ukitoa Yerusalemu na unaweka pengine cyangwa se ku yindi misozi, ama kwa mahali pengine, milima mingine, ntigashobora kwera na rimwe, haiwezi kumea hata kidogo, ntigashobora kumera na rimwe, haiwezi kumea, kaza kagahita kuma. hiyo tu inakauka. Nawe bababwira ngo
naye akawaambia, nanje bitewe nuko namenye, nami kwa sababu na vile bitewe n'inzira nilijua, nahaye, kulingana na njia ambayo nilifuata, bitewe nuko naciriwe inzira, kulingana na njia muri ubu niliyotengenezewa, butayu simfite kubangikanya Imana kwa yawe, hili jangwa sitafananisha muri Mungu, ubu butayu simfite kugenda ukubiri n'Imana kwa hili yawe, jangwa sitenda tofauti na nta Mungu wundi wangu. mukunzi mfite Sina mpenzi mwingine keretse Yesu Kristo. isipokuwa Yesu naho Kristo. Salomo nubwo atunze ibyinshi, Naye Solomoni hata kama alikuwa na mingi, ariko mfite uwundi mukunzi. lakini alikuwa na mpenzi mwingine. Baramwinginga Amen. cyane, Wakamsihi sana, ariko arabahakanira. lakini akakataa. Umuryango wabo wumvaga ko ari ngombwa, Familia yake ilikuwa inajisi kwamba ni vyema, wumvaga ko ari ngombwa kugira ngo bafatikanye. familia yake ilikuwa inajisi ni vyema Bari zaidi. babonye ubuzima, Walikuwa wamepata uhai, bari babonye ubuzima, walikuwa wamepata uhai kuko bari babonye umwami, kwa sababu walikuwa wamepata kuvuka mu rugo mfalme. rw'umwami Kuzaliwa kwa familia ya byari mfalme iby'agaciro muri uwo ilikuwa muryango. kitu ya dhamana kwa familia Ariko hiyo, ngo abirebe, lakini alipotazama arababwira ngo mfite uwanje mukunzi, akasema, ni naye mpenzi wangu, kandi ngo aranzi naje ndamuzi. tena ananijua nami namjua. Abo ni abafite inzira yo kuja i Siyoni, Hao ni wale wanayonjia kwenda abo ni Sioni. abafite inzira itabangikanyijwe Hao ni n'ibindi wale bigirwamana, wanayonjia haifananishi na miungu mingine. batihutira iby'ibwami gusa, Hawaharakishi kwenda kwa ahubwo Mungu, batekereza iby'agakiza gusa. ila tu wanafikiria ya uokovu. Yesaya yandikira ubu bwoko, Yesaya akaandikia tafsiri, abubwira aya magambo, akawaambia habari hii, arababwira ngo mu nzira y'umutarwe, akawaambia kwa njia ya hariya mu butayu, mahali pale ngo jangwani, hazishima, hapo kutafurahi, hazanezerwa, kutafurahi, bazagubwa neza, watajihisi huru, bazumva amahoro, watahisi mu amani, gihe umukiranutsi azaba ageze mu nzira ye. wakati mkombozi atakuwa amepata yake. Haleluya. Amen. Ese uri mu nzira yawe? Je, uko kwa njia yako? Uri mu nzira yawe? Je, uko kwa njia yako? Nimba utayirimo, Kama hayuko kwa njia yako, twaje kukubwira ngo Imana iguciriye inzira. tumekuja kukwambia Mungu atukutengenezee njia. Imana iguciriye inzira. Mungu amekutengenezea njia. Reka dukomeze. Wacha tuendelee. Bazareba ubwiza bw'Uwiteka n'igikundiro c'Imana yacu. Aba bantu ngo bazareba ubwiza bw'Uwiteka, Watu kandi ngo barebe watakatifu wa n'igikundiro Mungu, cye. na uangalie utukufu wake. Bazareba n'igikundiro cy'Imana, Wataangalia pia ufahari ya Mungu, bazareba ubwiza bw'Imana. wataangalia utukufu wa Mungu. Abari mu nzira babona ubwiza Wale bw'Imana, wako kwa safari wanaona utukufu abaciriwe wa inzira Mungu. bazabona ubwiza Wale ambao bw'Imana, wametengenezewa njia wanaona abaciriwe utukufu. inzira bazabegamira Imana, Wote waliotengenezewa njia begamira wanaangalia na Mungu. Yesu Kristo, Wanaigamia Yesu Kristo, bazabamwegamira, kwa Yesu Kristo, bakavugana nawe iby'uru rugendo. wanazungumza naye safari hii. Mukomeze amaboko atendebutse, mukomeze amavi asukuma. Yesaya abwira abantu Yesaya akaambia watu kugira ngo musobanukirwe neza, ili muweze kufafanuliwa kugira ngo vizuri, mushike ahakwiriye, ili mufike yemwe panapostahili. nimugende mukomeze amaboko asusumira, Enyi nendeni, tieni nguvu mikononi ndetse iliyo n'amavi dhaifu, acitse intege. na hata muimarishe Abantu magoti bacitse intege mu yanayoregea. Abantu bacitse intege muri uru rugendo, Watu wamekata tamaa kwa hii safari. Yesaya aravuga ngo nimumwongere kandi mubasubize mu imbaraga. Yesaya akasema ongezeni nguvu. Abananiwe, abacitse intege, Wale wote wamekata mwongere tamaa, kandi mubafate ukuboko, muongeze nguvu, mwongere kandi mubihanganishe. muendelee tena Muri kuwaimarisha iyi nzira y'agakiza kwa hii njia ya wokovu isaba gukomezanya, ambayo inahitaji isaba kuimarishana, kubwizanya, inahitaji kuambiana, tukabwiranya ukuri munaimbiana muri uru ukweli rugendo turimo. kwa hii safari tuliyomo. Imbaraga zacu zifatanye, Nguvu zetu zikisaidiana, zifite kugira icyo zigeraho, inahitaji kuwa na mali zifite kutafikia. kugira n'icyo zumvikanaho. Kuna mali ambazo zitafikia. Haleluya. Amen. Haleluya. Mubwire abafite imitima itinya muti mukomere ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Aravuze ngo mubwire abantu bafite imitima itinya. Inasema waambieni watu walio na mioyo Abantu inayogopa, bafite imitima itinya, walio na mioyo barimo inayohangaika, batinya iyi nzira bahawe, wale ambao wanaogopa njia barimo waliopewa, batinya inzira bahagazemo. walioogopa njia wamesimama Dufite ndani. Imana iza gutabara, Tunayo Mungu anakuja dufite kusaidia. Imana ituri inyuma, Tunayo Mungu ako nyuma dufite yetu. Imana idushize, Tunayo Mungu ambaye adushize anakanasa, amaboko aturi imbere, Mungu ambaye ako na mikono ambaye aturangaje imbere inatusaidia. muri byose. Hiyo mikono inatuongoza mbele kwa Imana ngo yote. ituri inyuma. Mungu huyu ako nyuma yetu. Mubwire ngo ba bantu bafite imitima itinya, Ambieni wote walio na ba mioyo bantu bafite inayogopa, ubwoba bw'uru rugendo, wote walio na uoga wa ba safari bantu hii, bafite ubwoba bw'inzira bahagazemo. wote walio na uoga ya safari. Umwanditsi yavuze ngo Mwandishi amesema tubabwire ngo be gutinya, tuwaambie wasiofu, kuko umurengezi wacu
kwa sababu msaidizi wetu, umuyobozi w'uru rugendo kiongozi wa safari ari we Yesu Kristo, ambaye ni Yesu Kristo. Yesaya yaramuvuze. Yesaya alimsema. Yesaya ni umuhanuzi mukuru, Yesaya ni nabii mkuu, kandi iri zina ni izina rikomeye cyane, na tena hili ni izina risobanuye agakiza, jina ambalo linamaanisha agakiza twahawe na Yesu Kristo, wokovu tuliopewa na Yesu Kristo. yandika aya magambo, akaandika maneno haya, arimo ashaka gukangurira abantu agakiza k'Imana, akitaka kuambia watu wokovu, arababwira ngo abari muri uru rugendo, akawaambia walio kwa hii safari, mwabwire abafite imitima itinya, ambieni wale ambao wana mioyo inahangaika, kuko twongeye kandi kurangiza Imana yacu, kwa sababu tumetazama Mungu wetu mara Imana yacu iraje kudutabara, Mungu wetu amekuja kutusaidia, Imana yacu ngizatugororera byinshi, Mungu wetu atatusaidia mengi, Imana yacu izatuvuganira, Mungu wetu atatutendea mema, izatwambutsa hagoye, atatuvukisha mahali ambapo izatwambutsa ahantu tugera tukumva ubwoba, atatuvukisha mahali biriya tunaogopa, byose biduteye ubwoba, yote ambayo tunaogopa, biriya byose bidukanga mu rugendo, yole ambayo yanatuogopesha, biriya byose bituma duteshuka inzira, yole yote yanatufanya tupotee. Yesaya yaravuze ngo biriya ntibibatera ubwoba. Yesaya alisema msihangaike na hayo. Haleluya, haleluya. icyo gihe impumyi zizahumurwa n'ibipfamatwi bizaziburwa. haleluya, Haleluya. haleluya, Amen. abari muri iyi nzira, wale ambao kwa njia hii, abatoye iyi nzira, wale ambao walichukua njia hii, abafite ngo ikibazo cy'ubumuga bw'amatwi, wale ambao ni vipofu, ngo amatwi ngo azaziburwa, watafunguliwa macho vipofu, ibipfamatwi ngo bizumva, wale ambao ni viziwi, abatoye iyi nzira, wale ambao walichagua njia abari hii, mu nzira y'agakiza, wale ambao kwa njia ya wokovu, abahagaze mu nzira y'Imana, wale ambao wamesimama kwa njia ya Mungu. hari aho wenda wageze, kuna mahali ambapo ulifika, ugeraho utumva iby'uru rugendo, unafika mahali usikizi mambo ya ugeraho safari utumva hii, iby'agakiza uko bimeze, ukafika usikie habari ya ariko uyu wokovu. mwanditsi avuze amagambo akomeye, Mwandishi huyu amesema mambo aravuze makuu. ngo ibipfamatwi bizumva. Amesema viziwi vitasikia. Haleluya. Amen. Haleluya. Ese uzawumva amagambo y'Imana? Je, unasikiza maneno ya Mungu? Uzawumva amagambo y'Imana? Unasikiza maneno ya Mungu? Ahari woba muri babandi Inawezekana kwa miongoni mwa wale bataza banasoma ijambo ry'Imana, wale hata wasomi neno la Mungu. reka nkubwire ngo Wacha nikwambie, gusoma ijambo ry'Imana kulisoma neno la Mungu ni kimwe, ni moja, gutunga Bibiliya kuwa na Biblia naco ni ikindi. na tena ni neno lengine. Rimwe na rimwe Wakati mwingine iyo irambuye ukifungua wasanga inyuguti zirimo unapata mambo ambayo yameandikwa ni ndani. kimwe na ziriya zose twiga ku ishuri, Ni kawaida na yale yote ambayo yameandikwa kwa shule. ni ziriya zose twiga ku ishuri, Ni sawa sawa na zile tunasoma shuleni. ariko harimo uwabyitayeho Lakini kuna yule ambaye ugasoma aya magambo anasoma maneno haya, akabasha kuja mu mutima wawe, yanaingia mioyoni mwako. hari ico uzumva batakubwirije, Kuna lile utasikiza hari hawajakuhubiri, ico uzumva batigeze bakoraho, kuna lile utasikiza hawajaguza, hari ico ijambo ry'Imana rizakubwira. kunalo neno la Mungu litakwambia. Niwe Yesaya yavuze ngo ibipfamatwi bizumva, Ndipo Yesaya alisema viziwi barya vitasikia. bapfuye amatwi bazumva, Wale ambao wamekufa masikio ndetse watasikia. hari aho yavuze ngo n'ibimuga bizagenda, Akasema hata viwete ngo vitatembea, bazasimbuka bamere nk'impara, hao watarukaruka, kubera kuko hari ikintu kizabacinjiye mu buzima, kwa sababu kuna yale ambayo yatakuwa yameingia maisha yao, hari ikintu kizabacinjiye mu buzima. kuna yale yatakuwa yameingia maishani mwao. Haleluya. Haleluya. Ndibuka umunsi umwe Anakumbuka siku moja Eliya arimo agendagenda, Eli akiwa anatembea tembea, asanga Elisha arimo yihingira mu murima, akapata Elisha akilima, ngo aragenda avogera wa murima, akaenda kakanyaga kwa huyo amaze mlima. gushika ku mugaragu we ari we Elisha, Alipofika kwa Elisha amurambikaho umwitero we gusa, akamunyoshea tu amaze vazi lake. kumurambikaho umwitero we, Alipomguzisha vazi lake, Elisha ngo avuga ijambo, Elisha akazungumza neno, aravuga ngo reka nze gusezera. akasema acha niende nikage. Eliya aramubwira ngo ntaco mvuze, Eli akamwambia sijanena neno, ntaco navuganye nawe, sijazungumza hata na wewe neno nta kintu lolote, nigeze mvugana nawe. sijasema neno lolote na wewe. Aramubwira ngo reka nje gusezera, Akamwambia acha niende nikage. hari ico yari yumvise muri wa mwitero, Kuna lile alikuwa amejihisi ndani kwa hilo vazi, kandi natwe hari ico tugomba kumva mu ijambo na tena ry'Imana. pia sisi kuna lile tunapaswa Iyo kusikia. witaye ku ijambo ry'Imana, Ukikaa kwa neno la Mungu ubuzima sana, bwawe burahembuka. maisha yako hubadilika. Yesaya aravyandika aravuga ngo Yesaya akaandika akasema, mu gihe ngo igipfamatwi wakati kiziwi kizamenya aya makuru, kitakuwa kimesikiza kizaba habari, kizibuwe amatwi yaco, kitakuwa kimefunguliwa kizaba masikio, cyumvise ijambo ry'Imana, kitakuwa kimesikiza neno la ndetse ngo Mungu, n'ibimuga na bizagenda. tena viwete vitatembea. Haleluya, Haleluya. 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 kandi
umusenyi wotsa utera ibishashi uzahinduka ikidendezi, n'umutarwe uzahinduka amasoko. harya hantu waruri hakakaye, mahali pale ambapo kulikuwa kumekauka, harya mu musenyi, mahali ambapo kulikuwa na mchanga, muri bwa butayi warurimo, pale kwa ile nchi, kwa ile nyika umusenyi uliomo, utwika w'ibibazo byinshi, mchanga ambao unachoma, uwo nguwo mu bibazo byinshi, huo kwa shida mingi. aho Yesaya yabivuze mu makuru meza cyane. Hapo Yesaya alisema habari njema, yavuze ngo hariya naho humagaye, hapo pale ambapo kumekauka, harya uzugenda ukumva urahiye, mahali ambapo unatembea kumva unasikia ibirenge umechomwa, byawe bikandagiye mu muriro. makao yako yamekanyaga kwa moto. yavuze ngo aho wazodudubiza amazi, Amesema hapo kutakuwa iyo dumbu uhagaze yenye mu nzira matete. zawe, Amesema itakuwa kama dumbu lenye ahantu matete. uhagaze mu butayu, Hapo ambapo umesimama, hazatoboka inzuzi, hapo kutageuka, inzuzi zikahagaragara, kutageuka kuwe na inzuzi maji, z'imigisha zikakugeraho, maji ya baraka ya ubwami kufikia. bw'Imana bukakuyoboka, Ufalme wa Mungu utakufikia, Imana yo mu ijuru ikagusura, Mungu wa mbinguni atakufikia, Imana yo mu ijuru ikagendana nawe, Mungu wa mbinguni atatembea kuko nawe, uhagaze mu murongo wayo, kwa sababu umetembea kuko vizuri, uhagaze ku ijambo kwa ryayo. sababu umesimama kwa uyu neno mwanditsi lake. yavuze ngo Mwandishi huyu amesema hariya mu butayu ku mahali musenyi, hapo kwa jangwa, hariya mu musenyi wumye, hapo kwa hiyo nyika ambayo hariya mu imekauka, musenyi utwika, kwa hiyo nyika ambayo hariya mu inachoma, bibazo wagize, hapo kwa shida hariya ulizokuwa mu nazo, ndwara nyinshi, hapo kwa shida aho za ngaho ngo magonjwa, hazadudubiza amazi, hapo kutatokea aho maji, hazadudubiza ibisubizo, hapo kutatokea maji. birya bintu byose wibwiraga ko bigoye, Yale yote ulikuwa ahari unajiandaa, bizoroha kuri uriya munsi, inawezekana ubwo itarahisika uzaba ugeze siku mu hiyo, nzira, mu nzira yawe, wakati utakuwa umefikia kwa njia yako, inzira umwanditsi yanditse, njia ambayo mwandishi aravuga ngo aliandika. ni inzira y'abacunguwe, Akasema ni njia ya ni waliokombolewa, inzira y'ababimenye baracungurwa. ni njia ya waliotambua wakakombolewa. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. mu ikutiro ry'ingunzu aho zaryamaga hazaba ubwatsi n'uruberanya n'urufunzo, kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Yesaya avuga amakuru akomeye cyane, Yesaya akazungumza habari kuu, aravuga ngo aho hantu akasema mahali hapo hazaba ngo inzira nyabagendwa. kutakuwa ni njia itatembelewa na kila Yemwe mmoja. reka tubabwire ko dufite inzira nyabagendwa, Enyi wacha tuambie hiyo njia kandi iyo itatembelewa na nzira kila ngo ni mtu. inzira yo kwera. Na tena njia hiyo itaitwa ya utukufu. Yavuze amagambo akomeye, Amezungumza maneno yavuze makuu, ngo hazaba inzira nyabagendwa. amesema kutakuwa na njia itatembelewa na wote. Twaje kukubwira ngo hariho inzira muri ubu butayu, Tumekuja kukwambia kuna njia, hariho inzira nyabagendwa, kuna hiyo njia yaciyemo abagaragu b'Imana, ambayo ilitembelewa na yaciyemo abakozi b'Imana, ilitembelewa na wafanyikazi wa yaciyemo Mungu, abatariyanduje imitima, ilitembelewa na wasiokuwa na dhambi yaciyemo yoyote, abakoreye Imana. ilitembelewa na waliotenda Iyo kama ni inzira kazi. nyabagendwa, Hiyo ni njia itakayotembelewa na iyo wote. ni inzira Ni y'abacunguwe, njia ya ni waliokombolewa, inzira y'abanesheje, ni njia ya walioshinda, ni inzira y'abumva uyu musaraba, ni njia ya wanaosikiza ni inzira msalaba, y'abegamiranye na Yesu, ni njia ya wale ambao wamegoma, ni inzira y'abumva gukiranuka icyo ari cyo, ni njia ya wanaosikiza kuokolewa, ni inzira nziza. ni njia mzuri. Haleluya. Haleluya. Biragoye, Ni vigumu, biragoye ni vigumu guhura n'umuntu kupatana na mtu warabuze inzira, na umekosa njia, kandi inzira wabuze na tena njia uliokosa wenda hari n'iy'ubushobozi, inawezekana ni ya uwezo, ariko ugahura n'umuntu lakini unapatana na mtu nawe ufite ubushobozi, naye ana uwezo, afite ikindi kibazo nawe lakini naye anayo shida nyingine, cy'imyumvire. shida ya kusikia, Imyumvire, shida ya kuelewa. hari inzira nyinshi Kunazo njia mingi abantu bahagararamo watu wanasimamia zikabura ntizibageze ku kintu gishitse, na siwezi kuwafikisha kwa neno ambalo ntizibageze limesimama, ku karimbi k'Imana. na iweze kuwafikisha kwa Mungu. Hari abantu bafite ikibazo cy'inzira zabo Kuna zaburutse, watu walio na shida, inzira zarasivye njia ambazo kubera zimefuata ikibazo cy'imyumvire, kwa sababu ya kubera ikibazo kuelewa, cyo kutumva Imana, kwa sababu ya kutoelewa, kubera Mungu, ikibazo cyo kutumva kwa uru sababu rugendo ya turimo. kutosikia safari tuliyomo. Abenshi bakumva inzira y'Imana Wengi hawasikizi njia ya mu Mungu gihe gusa bari mu materaniro, wakati ambao wako kwa safari, ariko hanze mu materaniro lakini nje ya kanisa abantu babaye nyamwigendaho, watu wanajibeba vile abantu wanataka, baborotse ivyabo, watu wamewacha yao, baboroka imigisha yose iva ku Mana. wameacha baraka zote kutoka kwa Mungu. Inzira z'Isiyoni Njia zinazoenda elekea Sioni barazisivye,
wameziacha zote, biteguranye gusa umunsi umwe, wamejiandaa tu siku moja, baritegura gusa ku munsi umwe, wamejiandaa tu siku moja, baringira ko hari Yesu naza, wanajiambia kwamba Yesu akirudi uriya munsi azasanga biteguye. siku hiyo atapata wamejitayarisha. Ariko birashoboka, Lakini igihe inawezekana ni wewe gusa ugifite, wakati wewe ndio unao, ni wewe urimo gukoresha igihe. wewe ndio unaongoza wakati Yesu wako. yadusigiye gusa amahitamo. Yesu alituachia Ubugingo kuchagua. buri imbere yacu, uhai ambao uko mbele zetu, ndetse n'urupfu ruri imbere yacu. na tena hata kifo iko mbele yetu. Ariko uyu mwanditsi yavuze ngo Lakini mwandishi huyu amesema ni inzira y'abacunguwe, ni njia ya ni waliokombolewa, inzira y'abumva iby'uru rugendo, ni njia ya wanaosikiza ni safari, inzira y'abashaka iby'Imana, ni njia ya wanaotaka ni ya inzira Mungu, y'abumva uru rugendo, ni njia ya wanaosikiza si safari, inzira y'abahanganye. sio njia ya wale wanapigana. Kandi iyo abantu bageze mu butayu, Na tena watu wakifikia hari jangwani, ibintu byinshi biza biranga abantu bari mu kuna butayu. mambo mengi yanaonyeshana walio kwa Abantu jangwa. benshi barivovota, Watu wengi wanaweza abantu kujinuna, benshi bagasaba amananiza. watu wengi wananuna. Ndabyibuka neza, Nakumbuka vizuri babwiye Mose baramubwira ngo walimwambia Musa wakasema duhereze inyama, tupe nyama, kandi bari mu butayu, na tena alikuwa kandi jangwani, bari ahantu hagoye, na tena alikuwa mahali ntabyo pagumu, yari kubona, hakuna wangepata, basabaga ibigoye. walikuwa naomba yale ni magumu. abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'ababandi abagenzi, naho baba baswa ntibazayiyoba. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Haleluya. Abantu bari mu butayu Watu ambao wako kwa nyika bafite ingorane nyinshi, wanazo shida mingi, bafite ingorane zikomeye, wanazo shida kuu, bafite ibyiyumviro bikomeye, wanayo kuelewa kuu, bafite kwivovotera Mose, wanako kunungunikia Musa, bafite kwivovotera uru rugendo. wanako kunungunikia safari hii. Ariko menye ko watoye inzira yawe. Lakini jua kwamba umechukua safari. Mose yashoreye Abanyisiraheli, Musa aliongoza wana Israeli, ariko bamusabye ibikomeye. lakini walimuomba makuu. Bagera ku nyanja akavuga ngo, Wakifikia bahari wanasema, bakamubwira ngo iturekera hariya, wanasema heri ungetuachia huko. wadushoreye utujana he, Ulituongoza kutupeleka wapi? niki gutumye udukura hariya? Sababu gani umetutoa Hose mahali? hari ukurimbuka, Kwa sababu walikuwa wanataka niki gutumye kuangamia. udukura hariya? Nini ulimbe kufanya ututoe mahali pale? Batangira kwivovota, Wakaanza kunungunika, batangira kuvuga ngo ibi ntibishoboka. wakaanza kusema haya haiwezekani. Hallelujah. Haleluya. Batangira kuvuga ngo ibi ntibishoboka, Wakasema haya haiwezekani. ariko Mose ngo atumbira Uhoraho, Lakini Musa akamtazama Mwenyezi atakambira Mungu, Uhoraho, akamuomba Mwenyezi Mungu, aramubwira ngo Yesu we, akamwambia yewe Yesu, aramubwira ngo ngwino utugirire neza. akasema njoo utetee. Imana yari yasezeranye nabo Mungu alikuwa kwitazabasiga, agana nao kwizabana kwamba nabo, hatawaacha, atakuwa nao, kwizabana nabo mu rugendo. kwamba atakuwa nao safarini. Iramubwira ngo niko ufite mu ntoki zawe, Akamwambia nini unayo mikononi mwako? amwereka inkoni. Akamwonyesha fimbo. Ya nkoni ngo arayirambura, Fimbo hiyo akanyosha. ya nkoni ivamo inzira, Fimbo hiyo ikatoka hari amazi, mahali ambapo kulikuwa na maji, hahinduka umuhanda, kukatoka abantu barambuka. watu wakapita. Ariko hari abantu binjira mu mazi, Lakini kuna watu hari wanaingia abantu binjira majini, mu bibazo, kuna watu wanaingia kwa shida, nyamara bakongera kandi na tena mara tena bakamera nka mukaroti, wanakaa kama bibie, bagahindukira, wanageuka na kutazama nyuma, bagahindukira. wanageuka. Ariko kandi ijambo ry'Imana Lakini neno la Mungu ryatubwiye ngo limetuambia iyi nzira ngo izitwa inzira yo kwera, njia hii itaitwa njia ya utukufu. kandi ngo abanduye imitima Na tena Amen. walio na mioyo chafu ntibazayinjiramo, wataingia kwa hiyo njia. abanduye imitima, Walio na mioyo isiyo safi, abatumva Yesu Kristo, wale ambao wasikizi Yesu abashize Kristo, Yesu ku ruhande, wale ambao wameweka Yesu abo kando, ngabo ngo ntibazayinjiramo. hao hawataingia ndani. Inzira ngo ni iy'abandi, Hiyo njia ni ya kandi watu, ngo abagenzi nubwo baba baswa, hata wasafiri hata kama ntibashobora watakuwa jinga, ntibashobora kuyobora urugendo, hawatapotoka kwa hiyo njia, ntibashobora kuyoba. hawatapotoka. Ushobora kuba utarize, Unaweza kuwa hujasoma, ushobora kuba utarize, unaweza kuwa hujasoma, ushobora kuba utazi n'izi nyuguti tuvuga, unaweza kuwa hata ujui herufi hizi, ariko ngo nubwo waba umuswa muri ibyo, lakini hata kama utakuwa mjinga ntiwayoba kama uru rugendo. hautapotoka njia hii. Gusa ngo ni inzira y'abacunguwe, Ni njia ya wale ni waliokombolewa, inzira y'abumva ni iby'agakiza. njia ya wanaosikiza Yesaya wokovu. abwira ubwoko ngo Yesaya akamwambia taifa, iyi nzira ni hiyo njia. yarimo ahanurira ubwoko bw'Ubuyuda, Ni njia alikuwa anatabiri arabwira ngo iyi nzira ni inzira y'abacunguwe, akamwambia ni njia ya wale waliokombolewa, abanduye imitima ntibazayinyuramo. walio na mioyo chafu Kandi hawataingia. arababwira ngo ntantare Na tena akamwambia hakuna nta bintu kitu, zose bikangana,
hakuna chochote nta kinaogopesha, bibazo byose biyibamo. hakuna shida Ni zinamo. inzira yo gushima Imana, Ni njia ya Amen. kutukuza Mungu, ni inzira ni njia yo kugera mukanezerwa, ya kufikia na ni unafurahia, inzira ni njia yo kugera mukishimira intsinzi, ya kufika na unafurahia ushindi, ni inzira ugerayo nko kumva kandi utangiye gukumbura ibyiza ni vy'Imana, njia ukifikia una tamani ya mema ya Mungu, ni inzira utangira kandi gutekereza ivy'Imana ni yagukoreye. njia ambayo unafika unakumbuka Niho hahandi umuntu atahura amashimwe ivy'Imana yamukoreye, ndipo pale Mungu unatambua yale Mungu akavuga ngo alikutendea. nibutse imirimo yawe ya kera Mana, Unasema nimekumbuka kazi zako za nibutse zamani. ivyo wankoreye kera, Nimekumbuka yale ulionitendea. nibutse aho wankuye, Nimekumbuka mahali nibutse nilikuwa. ubutayu nari ndimo, Nimekumbuka jangwa nibutse niliyokuwa. ibibazo nagendeyemo, Nimekumbuka shida nibutse nilizopitia. aho wankuye Mana, Nimekumbuka mahali mutima ulionitoa. wawe ugahera kukanezerwa, Roho yako inaanzia hapo ikifurahi. mutima wawe ukanezerwa, Roho yako inafurahi. mutima wawe ukishimira Imana. Roho yako inafurahia Mungu. Ubugeze mu butsinzi, Unakumefikia aho kwa ngaho ushindi. ubugeze mu butsinzi, Hapo unakumefikia kwa kandi ushindi. ubutsinzi ni wowe gusa uba ubufite. Na ushindi huo wewe ndio Kandi iyo unao. ugenda mu muhanda, Na tena kutembea kwa abantu barabara. nimwe na rimwe niko umuririmbyi yavuze, Mara kwa mara ndivyo abantu Mungu nibakubaza ni kuki wuzuye amahoro, watu wakikuuliza sababu gani unayo, uzababwire ngo ni Yesu wangiriye nao neza, uambie ni Yesu aliyekutendea nuko mema. uhagaze muri ya nzira yo Ni kwera, kwa sababu umesimama nuko kwa njia ya uhagaze muri ya nzira yo gukiranuka, uko kwa njia ya utakatifu, nuko uhagaze muri ya nzira yo kumva iby'uru rugendo, uko kwa njia ya kusikiza Yesu. aho niwe uzababwira ngo Hapo ndipo ngo utasema ni Yesu wangiriye neza. ni Yesu aliyetendea Ni mema. kuki wuzuye amahoro, Sababu gani unayo amani? ngo ni Yesu wangiriye neza. Ni Yesu